Omwaka gw'2007 gavumenti y'ihanga ekija kuba neyiha Abariisa omwirindiro ry'enyamaishwa rya Queen Elizabeth National Park etyo niko kubatwara omugombora ya Kiswamba omw'itaka ery'abasurikare ahi babahireho rikye ngu babe nibaturaho. Okurugiiriraho abatura aba nibagira ngu gavumenti ekabe baraganise ekazi 35,000 ngu babe niho batura konka ofisi ya RDC negira ngu ekazi 35,000 zikaba ziri okutekaho Abariisa n'abandi bantu. Kundeba niyo mushaija warwire entaru nkatero tero buremezi nabona nagaruka muzongoro wayi ahwezi abakiro buremezi musebe tojoka kanyama nikura jamwe kata muntu wawe yo musebe imukazi iwa terita kene itaka ya mutongana kitaka ari turi abasongora twarikana nk'abasongora tube tumazireho imyaka 7 twino businge tutine kabi twara district ne tureta mabane ndu group y'abakonzi ne batutashyamu. Nyumaho ofisi ya RDC wa Kasese kwatanise na Central Government bakija kubana bapimita keri ngo barebe okubarubaganisa hagati y'Abariisa n'abantu ba burijo konka Abariisa ekyo bahakanise nikwe kwesharinga ngu mukuru w'ihanga ajataho mu nshongezi. Abantu bagira ngu nangwa nebyo kwerinda byabo tibirije mu bwire obu. Kwerinda byo ebyo kwerinda nibufu ntakubiha saha zunu twino kunyangara kwe miringo nyingi bakatwigura hortaro kuguma mbatu event tukababana ku buli omwaka kwatogwa ntulinde ente tulinda amagara gaitu amagara gano galindo kubukwira buli muntu omufamu yomo aina kasaka cyako tasobora kumanya bumbwira buli omo yihamu mukazi wawe n'omwana muraro ombarazo mukasaka. Jackson Kazini ori chairman C1 wa Kayanja 2 wenagira ngu kwihaba bateko mu mwanya ogwo tibine buhereza bwa government yo baratungire nkamarwariro hamwe n'enguto yahira abasongora banu itaka ekabaraganisa kubakora amasomero engude amezi buli kimwe cyone kisemeye kuba kikorwa omuntu wa umunyayuganda nali mutezi wa karuru kwihana babatamu takagirage cyayongerwa hana kimwe. Zefa Mubingwa ori omuhezi wa RDC ahabwa busongora omu district ya Kasese wenagira ngu ekazi 35,000 zikaba zirizo kubaganisa Abariisa hamwe n'abandi bantu. So government decided to get part of the EPDF land to the tune of 3,500 acres to settle the pastoralists and other people who were living in a refugee camp. So government decided to apportion 3,500 acres of the EPDF land for settlement of these groups of people. Gashaka Gilbert Muhanguzi.